ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Meghalaya State Pollution Control Board Shillong haringkat ke jingat lang bat ke office jong Divisional Forest Officer Nongstan lemba ke Alliance for Sustainable Green and Clean Nature hak khat sau trik jule arja apsau kila pelong ye ke jingalang ai jing penchai pat ba halor ka phang single use plastic management yang ni ke jingalang ai jing penchai la yo pelong hapo ke Bishop Hall Nongstan hak bau Dr. GH Charmang MFS Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board ulalong ko mukongsan haringkat ke jingadan langru upa EPCM UCM ke Hima Nongstan ko musumbut kongsan uba FS1 na DFO bat kiwe ukongsan aba ajing kran ula banjur halor ke jingjur ke jing pencakhlia ya kemariang kepala pelong ya kal air kiwa pencakhlia bat ke jingbun ke plastik ke bala sata hakilum kiwa kepala banwan ra jingma ya ke jing thau bem kumta kongsan ula weri ke pat ba banyeteli na ke benta banwan ra biang ya kemariang ke bakhu besuba ban lum ye ke plastik si jaka ban nakaliang jong katanat pollution kan thaulat kumnu banwan ye ke jaka ban lum ye ke plastik na ke benta ban weng ye ke jabo CPM no kiwa kumno kiwa doi kumno kiblok lut kinala kiblok lut kiwa besek be de dok ha de dok ki pe no de plastik balai khwai sen bangat dok ha ma de plastik tolong ta nama ada yang lagi hai kiwa nan ba baros kata ngila thau de video la de phek khwai mentang artin dengan dok ha yo buat de plastik jong no plastik jong asum pi ibere jong no jong Tomta balai lada gipai ni kalian ki ai kita nun operation plastik lada lupa plastik waste management rules kapag sarkar kala dia notify dan usnam arazar country hadina kala amenya ka usnam arazar kuwai bat arfusa ngapa bandai ya kan sepang di penia ada di details main sudah dibahas ini masa ada presentation kapag ni balay pag rules katek lakam na do ubari ubasnai plastik ubas supply plastik ubas store plastik bodo bade plastik takadani ru kapenta bantek lakam bodi kinang pedan kamaru namar hapo kini rules ngidan ya penalty leni ya kajing sadai guna hendak nandai bala dagila pun kita kinang sinabi ain bagan mafain na bakit hadu sanlak hadu silak tengka bagai jingsa set alam hadu san snem entah ada pada dengan lagi gitu tiba thang lagi ke bapan coba mafain nak pun ke NGT order pada hadu san aja pada ke baret tiba he jadi hadu ar san aja tahan rai kam long ka ba sup leni ban shu fain be jadi baru rai ko banapon sha pada ban kro bara bore ni hing bisa kro anda ada krok ada yang jam ai mudeng pada sempat tengiru hajo lenting yai iwan ang neman krok kan sutho iwan ya ka jingai trela pada stok tilang handai hadin habo dengan lab suban le lada kilat kiput dengan lab bale ai haban sai ding handai ga pilih tiba kata por kan numpoi kan tapi bansuang pembaik hapok ni ka river rejuvenation committee lomba kadang kau ika OA big original application haba kau ini bawa jom ni hang ni non ka apitit tidak sah tu di priority ba ai haba tak report priority 1 hadu 5 kawa non ba jom ni kala haba priority 4 kemudian lagi itu dengan entity ba kawa kala jabo andai kampat lo ko pasilan hadu dan kampat dir pore kadang biang kita nakta pi kumba sekentin kumba kabang iba ni mengalam dengan aspan kipwa ban lay di plastic collection competition to ni keluar ban support dengan kerja ni ada program berjogi andrai ke bangile walau permanent ngam ada PPC ni kini kelar ke kubu ban yang snap kilang bagi tahun komiti bagi isdor barselong
ter pila man bu ye ko waste segregation center. Ko waste segregation center ko pabot hakate ke jaga masya te sako pentang lagi kita nam jaga berjung jaga tahun komiti. Kalau ada gila man bu tu sekitu di jaga ni ko waste segregation center merkai ko pabot inu haji sya waste segregation ne banyak kali ke jun dari kamram juni way.